Pamera barijyo rukurure kitongore eki nagira ngo kigenderwa cyo kutandikaho kitongore no kwenda kuyamba abahinji bace abegisire hamwe by'entunguka kurabira mu kubyara emiti omukwenda kutungura ibyo buhangwa hamwe no kuganyirwa mu bijuma ebirukurwa mu mitejo kandi ejo miti yabo babase kugikuma okugirekaho okugira ngo emariho bwire bwinji eri kuyamba obuhangwa bwensi aza rero abahinja abo babase kuganyirwamo turakoragana n'ekitongole cya Clean Air Action Corporation. Clean Air Action Corporation erakwata carbon tons eziri kuruga omu miti y'aba bahinji bitu bari kuba babyire then egiteke omu katare kensi yona esente zikurugamu tuyije tuzihereze abahinji bitu. Mwenu Clean Air Action Corporation eraguza carbon tons on behalf of our farmers. Abahinja bejumbira mu kitongore ekibore kiro kubaganyirwe mu cyango nko kutunga sente zo kureberera amakagabo hamwe n'ekijuma cyo kurya. TIST ne yamba abo kubeje mitene yenzarwa hari mbazi harimo ebijuma mwenu kandi mitejo nimpinga mune bintu bintu nyongera kurisa amakaganje abo kugumisira nkora nka intercropping mpinga mu mwani mpinga mu bihimba mpinga mu buri kintu cyona mwene nyebisa honko mukazi hati ekitushangiro omukwetera nawo kwani twinga nkabeterine abantu kwetorora abo kuba wango bwo mu Afrika omuti we nagurebo kugutema no kugusya konga tukamanya ngo muti waguhinga icyo kubanza no yihamwe imbeho hati tukagumanya ngo ekiri kuturetera no kusisikara kwensi nenjora kugwafuka no kugira ngo emiti etemirwe yaho mu Uganda. Abahinji na munonga bakazi bashabira abakazi batahi babo okwejumbira mu kubyara emiti ahabwo burungi bwa nyensiya bahurire kibina cyitwe eki nabo bakejumbemu okubyara ebijuma kubyara amapera bakabyara ovacado bakabyara emiyembe omurubaju rw'akashambu n'akakena kahangwa kubine bakarebuka ngo bihamu ebyo byona. TIST program ekatandika mu Uganda 2023 when had to celebrating 20 years abahinji binji bagajirwemo ekatandikira mu southwestern Uganda mu districts 3 Kabale Kanungu Bushenyi twagitaho rukunjiri kandi hati tubase ku expandingira mu northern Uganda, eastern Uganda, central Kakiryandongo na Kayunga. Ihurire jineija kwetorora Uganda yona nangwa nensi yona gasha kwa Juliet Charles.